Alhamdulillah, tasukro sipai mamapuji tanrigangka lauri sisi rajan nai pong Allahu Ta'ala puasiwata rigau angkata nawiret tubuh majappa anrang itu papai matapok matugangkeng sabak ninas sabarin atau pada angka si pauli pakede iparentana puasiwata salawa anrang ipapas salama suku Lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nasriye pamasin niya salamakan atau malabino pong Allah Ta'ala nule mabiasa tayong kalinga di pasan na nini tariulo iya podeng ni magkaday narekomelo kiripitaya di cin na lino na niya di cin na ahira ripuasi wae pajok kalalo pai sulapa iya pasange si tongan-tongan na ang kay koritu tongalad na jalo nayagya ang kami sa isan na sa jisong pulolo o kita salapahan irisese na iya pasange nasa ngi pasange say se pula ri baca-baca asalamaken na nini tariolo gangkan na si mata na baca ni iyay bacay nareko melo ilo sompe melo ima buka usaha na baca tuy nrang ito papay mang padahal iya pasange tania si tongan na pakibaca na iyagya pakipangkaukeng na iya mo beton na pasang epa sulapa yarga mabiasar yang kali nga magkaday Abu Bakar rioloku Umar rimonriku Ali ri atauku Usman ri abioku mabetuang ni magkaday Abu Bakar rioloku iya ropangulut ta Abu Bakar ariseng ni nasaba alam kurenna ya makbetang yang magkada narekomelo lolongan nya asalamaken nya rilinunan nya akhira pajok kalalo riasan nya lampu pegi kimonro nasaba iya tu lampu pakai salamat ta ide rupa tawe nya wajib sisengi dapat dibola tungka rupa tawe nanya sifat lampu de gaga tacay namun isit di rupa tawe namun itu maja ampina na cacato narek kepak belyangi nania makalaswi tahu oncok pasiha pasewai tema kena pojinna tau angkai si mata pajok kay lampu pamarintah ya malampu de na malomo napakabiling-piling seta gangkan adik na malomo korupsi polisi ya rega tentara yang narek boleh sifat lampu dek na malomo tarima pasobo namun imagay gana hakinge nareko napajok ke lampu dek na malama patongang isalay panrita iya pajok kengi lampu dek na malomo makalengi agamay pada toha taradam na puaseway ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida sininna atamata pada etau kiri puasewai dan nya pada iwereka datongangi na pada tu kacata maka dai pura na pula nabi tarima kadanna nasir kutu menang si mata pusifa ilampu nasaba lampu patiwi lauri decengi nania decenge patiwi irupatawe lori suruga nania narek korupatawe si mata malampu anrengi inapitte lampu majapun narioki wiri sese na pasewai saya sapole ritau lampu nasaba meman ni upan narek koripajokka lampu majapun nama decenge koritu akkalinongan narupatawe masenangnya tie mabela lasati mokotor si balikan na nareko tanri jampang ini sifat lampu
majakun na tatajan niya at kasalangan na realan na tutungata. Nasaba, di gaga tutaw na po jiri kalasingang. Andang ito apay maribalay. Maduan na, pasanan nita makil umararimon riku. Na ito si panguluta, umarang, arisangang inasaba, awaran na. Ia makabatuang yang makadai narik komelo si runtu decen nalino nania asalamakang yang matiri akhira yang kalalo kipat diboleh si Pak Warani rita tongang si Pak Warani pangulut tak umar watunna mamulang ita masalang angka tulilele kurang yang makadai emakukwe angka kak mutama agama natiwi Muhammad narik kepada angka kode masa maturusi pangeloratku adapin omay urat tayo lumo aga na pada metaunan niya masilan ni wawak kafire iman kalinga sa magay warani mi pangulut taong marari decengi warani na decengi sa isay korito pangkaw katama kalabik na malad na po jinabitta na niya puwasiway pada Tuhan arapewe to panritata kulil haq walau kana murra wade decengi namun ni mapay narekwang ka ni pura punay sipak malampu naya kiade pa tawaran nila na decengi malumo pa tu biasan na ripego sewa salay nasaba si matang kamupi makkecengi na fasutta naya kinarek koribolay ni sipak warani rialan na decengi malumo nito ritanra sewa salay narimakwa naro napasang ito riolota sarik pamangi naripat di bola si Pak Warani bajuk kay tungangi nasabak mati Rasulun rin na pangalahu ta'ala po siway musti ritanaya mana kikoritu sewa pura ripapuli pada to hataradan na po siwata aga na pada na puada na koritu acilaka ngapaha pada hari lolongan kita aga na iyay wada to kapire nadeha gaga na si sakor itu baicu andrang itu pabatoa sangadin na ang kamanang ikor itu pura taroki na niya pada nalulungan manan ni korito na yaro kita sewa pura angkay na jama niya puammo tangang kay korito magabaw risiti rupato masalah malabih. Kemudian maka tutupan ditata atau riulu maka ali ri atauku. Naya to si pangulut ta ali arisang ikoritu nasaba amat cangenna niya arab pesan na koritu lor nabitta. Pada to resiti bicara na nabitta yang kay napasu Sa'ad bin Abu Waqqas anta minni riseseku pada ikoritu nasa nabitta Harun min Musa Harun niya Musa illa annahu la nabiyya ba'di nayaka demi gaga surimun riku nareko to matakpa malampu nawarani nayaka de gaga pat disengenna malomo tu ripapusa gangkanna wad dijaji anu sala na patungang yari ga anu tungan na pasala asa magay deren nagaga na bolay pat disengen narima ko na ro agama ta maladda ki nasuro si mata maguru tegi ki monro tanya mi bawan ritu dangas si kolay maka ritu galigo narae utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntuy ko ritu pat disengenge mapamula rito jatto jamu gang kamutamain na calorit na kipuru kemudian yang terakhir yang hari itu biasa naramping kineneta maka dia usmari abioku pengulut tak usmarisang ina sabak asugiran na handrang itu papai mengalabungan daripada nari pancaji engka sewat tu yor pengulut tak usmang gare nai tayo masalang mat dombong ajok ka majijirang melok maliway resi dia bujung apun nangan nasi dewa kapere
nasabayar waktu na tuju waktu tika tanara gangkan na pabanuay maliway ribujun na to kapiree riwat tu na itana pangulut taus mang iya kajajiange aga najok ka nakor itu punna najoke punna na irbungi napa napoda makadai de kata melo pabaliang ay 7 juta gangkan na sitawa seli jajinan li pangulut taus mang irbujungi Qur'an nan li pangulut taus mang irbujungi nagoran ni pangulut taus mang makadai ni gini perluai dan na ye bujunge jok ni mai malah gratis tanri wajah yana tujuan na napaki na surot toriolota si mata malak kacuirang di sifat na pangulut taus mang sari kwamang idit to ang kay makari seseta nari ceningi atitta ringengi misusah na siya jisalata yari dari pajokay rilalang agama na puan ng puang Allah Ta'ala nang kawat di mancaji amal malarit tamati nasaba iyami tumatu wat di mancaji lalang naturungi kipam masih na puasirway rilalang na calorit na kiburuta umasalam malabi makuni riala yorikada papangasa tepe rilalang na yawat kwe mamuaray ko rito padang kekinain ri puasirway dalam lalam mengujui di asalama kengai mati di akhirat rekong kasalana boleh koi tulilana to mak bicarai na yamon rekong katongan na boleh koi tu buat sewai wabillahi taufiq was sa'adah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh